चार नम्बर हो ल यो है एकदम क्लोज अप दिनु पर्छ ल आईडी कति हो दाजु 800 आज काम गर्नु पर्दैन अगाडि आउने हुन्छ त राज अहिले तिमीलाई बिसी भन्न लगाउँछ अगाडि नआउने येल्लो कार्डमा हाम्रो बोसहरू हो नि ब्लग बनाउनु ल बनाऊ बोलेर हेलो गाइस हेलो गाइस आज चाहिँ हाम्रो कुसोबाट हल्का होइन माइन्ड फ्रेस गर्न लागि वाटर पार्क त्यस्तो भन्नुहुन्न है सिधै के अरे बरु यात्रा सुरु हुँदैछ हाम्रो सुनिल भाइको भन्छ नि सुनिल भाइ भन्नु हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी जान लागेको वाटर पार्क अहिले भन्नलाई केही छैन होइन उहाँ गएपछि रोइला गर्नलाई धेरै कुछ छ है गाइस ल लाइनमा जाउँ लाइनमा चार नम्बर हेलो कहाँ तिमी खै Tola sana. Ya mulai. Oke, kita mulakan daripada kita punya meeting. Kita sekarang mulakan company trip. Kita mulakan kita punya meeting dulu. Oke, kita ada daripada ada satu makluman yang sampaikan kepada semua pekerja. Oke, sekarang kita dijemput daripada bahagian HR CHRO Miss Chien untuk memberikan ucapan dipersilakan sekarang.
Selamat pagi. Namaste. Namaste. Good morning. Good morning. Itu saja saya tahu. Alright, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua ahli keluarga Iko. Saya rasa semua orang sudah siap sedia nak tolak pergi ke Tema Air kan? Sudah bersedia? Sudah? Suka tak? Okay, hari ini actually ialah memang hari ini dalam sejarah Iko. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ini adalah kali pertama ahli keluarga Warehouse WKL pergi bersama-sama cuti. Today is the first time that the family of Iko Shop doing Warehouse. Okay, computerमा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हाम्रो कम्पनी ट्रिप हुँदैछ हैन? हजुर Ya, saya rasa kamu sudah. Saya bangga, saya rasa kamu orang merasa bangga kenapa? Sebab hari ini kamu ciptakan sejarah Iko Shop. Semua orang kamu, सबैजना खुसी छ नि? ya. Tetapi sebelum kamu pergi main air, bagi saya 5 minit. ओके हामी यहाँबाट हिँड्नुभन्दा पहिला चाहिँ 5 मिनटसम्म उहाँको कुराहरू सुनिनु अरे Okey, hari ini saya mewakili pihak pengurusan datang ke sini untuk menyaksikan hari yang amat istimewa ini. Sikit masuk. ओके कम्पनीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ आज केही जानकारी दिनुहुन्छ अरे होइन याचाको तर्फबाट Kita telah menghadapi berbagai cabaran yang sukar, betul tak? र हामीले चाहिँ एउटा टार्गेट ठुलो टार्गेट चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ यो जुन हामीले फेसिलिटी पाएको छौँ त्यो पाएको छौँ हो त टार्गेट पुरा गरेर Ya, namun dengan usaha dan komitmen dari setiap orang, kita telah berjaya mengatasi semua cabaran itu. ओके हाम्रो चाहिँ समस्या बुझेर कम्पनीले चाहिँ हाम्रो समस्याको हल गर्ने हामीलाई चाहिँ केही खुसी दिउँ भनेर चाहिँ हामीलाई कम्पनी ट्रिट दिएको छ होइन Ya, pengurusan pihak syarikat amat berbangga dengan sikap dan komitmen anda semua yang tunjukkan sepanjang masa itu bila kamu semua bekerja bersama untuk mengatasi cabaran yang susah itu. ओके हामीले चाहिँ समस्या परेर काम गर्दा गर्दै कम्पनीलाई चाहिँ उन्नत माथिल्लो स्तरमा पुर्याएको कारणले चाहिँ कम्पनी खुसी छ अरे होइन Anda semua telah membuktikan bahawa dengan kerja keras, kerjasama dan semangat yang tinggi, tiada cabaran yang terlalu besar untuk diatasi. ओके हामीले चाहिँ अब कसैले राम्रो काम गर्यो कसैले नराम्रो काम गर्यो भन्ने खोज्दैन सबैजनाले एउटै राम्रो काम गरेर टार्गेट पुर्याएको कारणले चाहिँ कम्पनी उन्नत भएको कारणले हामीलाई चाहिँ कम्पनी ट्रिट दिएको भन्नु चाहन्छु म So, pihak atasan kamu orang semua, termasuk Asin, Tawi, ya, you punya supervisor, Asun, memang Alif, Captain, semua punya you punya pihak atasan, dia orang telah membuatkan satu cadangan kepada pihak pengurusan supaya ada satu rancangan yang istimewa, khas untuk kamu semua orang, iaitu ambilkan satu tindakan yang bagus. Hari inilah ialah rancangan itu. ओके हामीलाई माथिल्लो स्तरको मान्छे जस्तो कि अब मिस्टर डावी आसिम मिस्टर क्याप्टन पान जो पनि माथिल्लो मान्छे हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको सफलतामा चाहिँ हामीलाई आज खुसीको दिन दिलाइदिनु भएको हो होइन Sudah banyak keputusan kemarin. Okey, pihak pengurusan syarikat pun bersetuju rasa cadangan macam ini memang bagus. ओके हामीले चाहिँ टार्गेट पुरा गरेर चाहिँ हाम्रो बिजनेस हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ खुसी भएर चाहिँ हामीलाई कम्पनी ट्रिप दिनुभएको अरे हामीले टार्गेट पुरा गरेर Pihak pengurusan merasa kita mesti buatkan satu tindakan untuk tanda penghargaan kepada kamu semua orang. ओके अघि के कुरा हो ठुलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो टार्गेट डब्लुबाट टार्गेट पुगेको कारणले चाहिँ उहाँले हामीलाई कम्पनी ट्रिट दिनुभएको छ र
र आउँदो दिनहरूमा पनि गाउँदै गर्दै जानु होला अर्कोचोटि पनि पाउन सकिने सम्भावना धेरै छ है त Oleh itu hari ini pagi ini saya berdiri dekat sini. हुन्न गाली गर्नुहुन्न है त तपाईँहरूको दिन हो तपाईँहरू खुसीले मनाउनु होला Okay. So, kami juga berharap rancangan seperti ini akan dijalankan pada masa yang akan datang sekali lagi. ओके यो ट्रिप चाहिँ फर्स्ट लास्ट होइन है त फेरि पनि आउँदो दिनमा हामीले टार्गेट पुरा गर्यो भने चाहिँ हामी अवश्य जानेछौँ है त यस्तै खुसियाली मनाउनको लागि Mau lagi tak? Mau. Okay, very good. Tetapi ada syarat tau. Ada condition Sejanji karena janji kamu orang dapat capai KPI yang ditentukan. Kalau dapat berjaya, kita pergi lagi. Boleh? Boleh. ओके फेरि यो जाने भनेर मात्रै भएन है त टार्गेट पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है उहाँहरूले दिएको टार्गेट पुरा गरेपछि मात्रै हामी जान पाइन्छ है टार्गेट पुरा गरिदिनु होला अवश्य हुन्छ Okay, tetapi selain daripada KPI, saya juga ingat ambilkan kesempatan ini untuk mengingatkan semua anda bahawa beberapa perkara yang penting juga. ओके टार्गेट मात्रै होइन अरू पनि केही कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले ओके सुनिदिनु होला Alright. Okay, di antaranya ialah disiplin. Okay, disiplin adalah sangat mustahil, sangat penting. ओके डिसिप्लिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण है त डिसिप्लिनमा बाँधिनु होला सबैजना डिसिप्लिनमा काम गरिदिनु होला डिसिप्लिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है त हाम्रो लागि Ya, disiplin yang bagus adalah asas kepada kejayaan kita. त्यही हो डिसिप्लिनको लागि हो त डिसिप्लिनमा बाँधिनु होला सबैजना Dan disiplin yang bagus memastikan segala tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik. ओके डिसिप्लिन साथसाथै आफ्नो कामको कर्तव्य हेर आफ्नो कुन काममा छ त्यो कर्तव्य पनि तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है मलाई जान्दिनँ मलाई थाहा छैन भन्न पाइँदैन तपाईँहरूले आफूले पाएको पद अनुसार अथवा आफूले पाएको काम अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ आफूले के गर्नुपर्ने कसैको सोच्दा मैले जान्दिनँ भन्नु भएन कर्तव्य पुरा गरिदिनु होला Ya, dengan disiplin yang bagus, kita boleh capaikan kejayaan yang lebih besar, mewujudkan adakan persekitaran kerja yang lebih positif, lebih produktif dan lebih efisien. ओके हामीले डिसिप्लिन सँगसँगै आफ्नो कामको कदर गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामीले टार्गेट पुरा गर्न सकिन्छ नि डिसिप्लिन भएन आफू चाहिँ अब प्याटर्न देखाउने जरुरी त्यो भयो भने चाहिँ सकिन्न है त टार्गेट पुरा गर्न Okay, so bekerjasama dengan जैसे कि देख रहे हो गाइस हमारे घंटा फैन हो गए इतने सारे फैन के हमारा ग्रुप तो खोई रहता है हाँ ले भनिदिनु के शब्द इसको नाम के हो एकदम हाम्रो ठिकठाक छ हाम्रो यता अब हरि सर हुनुहुन्छ भरे डाइ भन्ने हामी कहाँ जाँदैछौँ मैले हामी त उता के भन्छ उयो के भन्छ ठाउँको नाम के हो हामी जान आँटेको डेस्टिनेसन थाहा भएन
त्यो ठाउँको नामै चेन्ज गरिदिनु ए ब्लग हो सबैजनालाई ह्याप्पी होलिडे हाम्रो भाइ मान्छे दिएर पठाइदिनु नि लाइन लागेको लागि ड्रेस कहिले खोल्ने ड्रेस कम्पनीको ड्रेस म त यो सोचेर नि यो लगाइदिएको राजीव कहिले आएको युट्युबमा आउँछ अझै एकचोटि भनिदिउ ल ये हम है और ये हमारा को सबको बंदे लोग यार हम घूमने जा रहे हैं हांगकांग बाई बाई गऱ्यो नाच नाच राति ठुलो भयो खसी खसी बेची पैसा आयो फेरि मेरो बालकुनीमा बसी त्यही बेलामा गुन्डा आयो रेखा थापा कराई राज्यसँग लाउने बेला कता हराई हराई